Reka nongeremo ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel James Sport Fans. Turagarutse muri Sport Update News. Tuje kurebera hamwe nk'uko nabibasezeranije ejo hashize ko turi burebere hamwe 30 France Football yasize hanze bagiye kuza kuba bakiniriye Ballon d'Or. So abashizwe hanze rero na France Football ni benshi 30, ariko hari ababonetsemo hari n'abatabonetsemo, ariko ikipe ya Paris Saint-Germain nkuko nabivuze yagizemo abakinnyi 9. Agahigo kaherukaga 2018 habonekamo abakinnyi hafi 10 hafi 8 ba Real Madrid we yatwaraga UEFA Champions League y'uwo mwaka. Rero muri abo bakinnyi babonetsemo 10 ba mbere hari Donnarumma, hakaba Goras, hakaba Denzel Dumfries, hakaba Desire Doué, hari Erling Braut Haaland, hakaba Jude Bellingham, hakaba Victor Gorock, hakaba Achraf Hakimi, hakabamo Harry Kane, hakaba na Robert Lewandowski. Abo nibo bakinnyi 10 ba mbere bari guhatanira igikombe cya uyu mupira wa zahabu wa Ballon d'Or. Hanyuma abandi 10 ba kabiri hari Krivacsa Varilgarev, hari Lautaro Martinez, hakaba Alexis McAllister, hakaba Ousmane Dembele, hakaba Kylian Mbappe, hakaba Scott, hakaba João Neves, hakaba Nuno Mendes, hakaba Michael Olise, hakaba Cole Palmer. Cole Palmer yaje mu bakinnyi 20 ba mbere bari guhabwa amahirwe yo kuba batwara iki gikombe cya Ballon d'Or. Mbibutse ko aba 30 baba bashizwe hanze n'uru rutonde rwa France Football, haba hagomba kuzavamo umwe wenyine utwara igikombe cyangwa se utwara uwo mupira wa zahabu wa Ballon d'Or. Hanyuma 10 ba nyuma bayobowe na Pedri na Fabian Ruiz, hakaba Declan Rice, hakaba Rafinha, hakaba Vinicius Junior, hakaba Virgil van Dijk, hakaba Mohamed Salah, hakaba Vitinha, hakaza Florian Wirtz, hakaba na Lamine Yamal. Lamine Yamal niwe waje ku mwanya wa nyuma, ariko ngira ngo Lamine Yamal ni umwe mu bashobora kuzatwara iyi Ballon d'Or cyangwa se Vitinha mu mboni zanjye z'amaso, ariko bidatunguranye cyane na Cole Palmer ayitwaye, yego. Ariko nanone nubwo wenda navuga ko Real Madrid nta kintu kiremereye yakoze, nakavuze Jude Bellingham, kuko Jude Bellingham yarakoze nawe yakoze ibyo yashoboraga kuba yakora, gusa mu mboni zanjye ntago ariho hatangirwa Ballon d'Or. Undi muntu wakoze cyane ahangaha navuga ni Achraf Hakimi. Hakimi yarakoze kabisa, yarakoze pe. na Ousmane Dembele, nubwo bose ari abakinnyi bo muri ekipe imwe, ariko barakoze pe, barakoze bihagije. Ikipe ya Crystal Palace yasezereye ikipe ya Liverpool muri Community Shield, ibitego 2-2, penalty 3-2. ngayo nguko. Umva ari ibyo nshaka kuvuga, mureke tuze gusubira next time. Nkubise ko gukanda subscribe kuri YouTube channel
no gusharinga iyi video kugira ngo ibashe kuba yagera ku bandi bataramenya aya makuru. Aya makuru ntimuyihererane we, amakuru ntimuyihererane kubera ko kwihererana amakuru ntabwo ari byiza. Mbibutsa akandi kantu gatoya, ikipe ya APR FC nyuma y'uko Jangwani afunze yashyizeho undi muvugizi mushya w'abakinnyi ariwe super manager. Super manager yabaye umuvugizi w'abafana ba APR mu gihe Jangwanovic afunze nyuma yo gutwara treble. Arafunze, ntabwo bizwi ngo azafungurwa ryari, ariko isaha ku isaha yafungurwa cyangwa se ibyaha bikamuhama agakomeza agafungwa, ariko amakuru ahari nayo ngayo. Chelsea nayo yatsinze Inter Milan, yatsinze Milan ibitego 2-0, n'ibitego nako 3-1, harimo igitego cya João Pedro, sibyo niba ntibeshye. Reka mbe mvugize ibyo, ibindi turaza gusubira next time muri sport update ikurikira. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.